thil ro pui lu duk a thleng tlat mai tun tum HSLC result chuaka HSLC result chuaka pass upaber kum somli pasari mi ani a ava han lom om em eng tiang ring eng HSLC pass tur hian bei takang mo an khovi CP in roinen alom sak don ani apui le mi adon khop mai det ni somni pathum thali sang ni somni paruk HSLC result chuak pasta zinga upaber pilal tlom lawi kum somli pasari sai khum khuwa chuan kum som pariat metric abe nuwa heu kum som pariat chungte me metric abe nia atuma wa han ru male fa po pasari zat anei nuwa apas veta ka wangin an khovi CP in khotlang shain roinen alom sakdon ani awa han ro pui em alom ombok kum som pariat chuang metric pass turin abeya he metric pass tura abe nu hian he metric pass tura abe lai her kum fa pasari zet anei to ni atum heru khop maya kum som pariat metric pass tura han be chu ana mai lo ni alom om khop mai hei pil tlom lovi kan lom pui khop maya zorom mi puiten kan lom pui ani HSLC result chuaka candidate zong fail vek na government school ti mingpu an lang to lo chuan government school abel tlak ti atilang education minister April ni somni pathum sang ni somni paruk vain khan school education minister Dr. Vanal Thana chuan office chambara thucha soin Mizoram Board of School Education buat sai HSLC examination sang ni somni paruk result ruam man lok anga ti chu anita chu lom om ati thu asoya zirlai exam ma chon mi sing khat sang riat zani somnga pasari atanga zazela somriat point somthum pakhat lain hlotinna anchang theile nikum aya pass percentage asanga za somriat lai akai thei chu lom om ati thu asoyani ma hanson khop mai education minister chuan kumin HSLC result chuaka mason na lom om tak government school alo langa ni kuma government school pass za somruk pariat point pakhat chu kumin hian khumin za somsari pani point sari an pasa candidate zong an fail vek na school RMSS school la nei nual ma se government school ti mingpu an lang to lo le za an pass vek na school kumdang ay government school an lang tama government school somni pakhat zet an lang chu lom amati thu asoya he result hian zirlai tatan government school abel tlak ti aron tar lang ani ati Dr. Vanal Thana chuan zirlai hlotlin na changthar zong te alom pui thu le an hmalam huna hlotlin na an chanzel theinan du sakna a hlan thu asoya hlotlin na changzo talo te po beidong mai lawa na sa zoka tran la sau tur le result lom om nei thei ngei turin acha ani pass zo lo te po kha beidong mai lo la beitang ru sai khum khuwa pilal tlom lovi po kum somli pasari zet ani kum somli pasari mi ni in he metric pass tur hian kum som pariat zet abe kum som pariat abe nuwa kum som pariat abe lai hian fa po pasari anaya mase beidong lovin abe ngar ti hian kumin HSLC result suaka aron pass ani chuwang chuan beidong lo la eng pon ni se fail ho kha beitang ru hlotinna in la chang yang ti karing tlat ani HSLC sangni somni paruk result anti chua Rachel biak thapari daughter of Salai Chan Uk islungdar chu pakhatna ani alom om kati in kalom pui khop mai Rachel biak thapari hi ST Joseph Higher Secondary School zirlai ni in mak zanga mak zali somriat mu subject zong letter mu vekani Mizoram Board of School Education hian kuminatangin result buat seile ti chuadana kalphung thar mangtanin NEP 2020 in kaikroina asiama credit system le grading system kalpui ani angin result bua top 10 mingle division tarlan ani lo ani